Ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu nkugwate ogeni oringi mutegeri mwonanirie wetwa mathithio utuko monthi ni Maureen Kome hindi mbere ino ni cio imwe cia Nteto itu kubanganiritie. Obunge Kirimangushine na Dorothy Muthoni kuga nimo matumite mubunge Mugambiri Ndikiri Senate na miario inu itari ya wewenka. Gavana Njoki gukania kari kwenderia iwanda nko arenda abibia makara uringo marubuko nikenda kubonokia mithitu. Rais Korea nthi cionthe kurumira kuringwa marubuku gwa plastic nikenda kubonokia riera. Mataro mantano riri binda ria gukuria twana twa tubici. Ubunge wa Imenti Central niwe Kirimangushine magwatanirite na wakorontwa Dorothy Muthoni ni maugite ni mo matumite Mugambiri Ndikiri ta mukarigiti wa ngwataniro yao na kwogu mauntu monde maria aombire kwaria Senate kiri ukoji wa igamba ria kwebereria Gavana wa Meru Kawira Mwangaza itari miario ya wewenka indi yari miario yao ta ngwataniro ino maritie kiri mambura makobanda miti muthitoni wa Ontwilili mambura maria ngoretwe ni mwandiki munene rwang'ini rwa maguta niwe Alex Wachira. Kevin Kimathi atuambiririe na riboti inu. Ondisi asiko ni utongoria bwa kaunti ya Meru irari kono kweberuwe tene kwa Gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza siona nitikiringiria bune na mubunge wa Bore Mugambiri Ndikiri mubunge wa Central Monti Kirimangushine wamono kolotwa Dorothy Muthoni bona nitikuthetera mubunge uyo Mugambi ati buru ya muyumbe riboti ira itire mbunge ya Senate itari riboti yake mwene ya muyumbe ndi ya riboti ya yumbe bonthe ba kaunti ya Meru baria Mugambi atongoretia mukaririti wona barabo molota kumania riboti yeye baiwate wakati hii tulikuwa huko tumepelekana kwa Senate. Yale mliona yakiongewa huko haikuwa yalindikiri. Ni sisi kama wajumbe wa Meru tulimchagua kama chairman. Kwa sababu ukiwa kiongozi kuna responsibilities zile wewe unabeba. Watu wako wanakuambia wewe ni chairman wetu tufanyie hii. Kwa hivyo yale yote mlikuwa mkiona haikuwa yake. Wale wanachuki wasije wakamchukia wakifikiri mambo ni yake. Ile ilikuwa ya sisi sote wa Meru, wajumbe wa Meru ndio sisi tulikuwa tumemtuma. Lakini kwa sababu yote imemalizika na mlisikia huko tukaambiwa turudi nyumbani. Wa Meru wakaambiwa warudi nyumbani wasuluhishe taabu zao wenyewe na tumerudi nyumbani. Si lazima tushikane sasa tufanye kazi tukiwa pamoja? Kama tukwendekania yagwe utoke una atwe ndwerera Meru ukajukindwa ya mbere twe ne mutore ko kanore ko ne antubara baitanguge ge county assembly nguge yao ni oversight na nguge oversight gotaka bakona na aramantu jate gweta bwega na bwera rimwe babu bukadora kinya MCA kana mtonore ko buganwe gakorwa kuthura rimwe antu bakare kare mwe kurwarwaga batiomba kwenda na imbaka na ni orongo ogona antu bakinarerete ou manto ja ujatebuja ou ndebwera batwe twinda turatongeri ba Meru yeto gatukwende kinya tua nebua Mugambi we mwonekere boko ne siasa ina asiebanitia shoburuka iteneka wakiwa moro tuya wetha iti siasa irenge indi kuguna kariba buri no muntu akiritira munge kuringana na itikiria aerwe siasa ene ndo jaja Meru wachanieni na mimi na hiyo oni tenda barabara na roji tenda idhomo bibiega kurinjaga siasa na serikali si ingine mimi sina anja naye itogora loi utije no borara noe utije no bodikaera na Ndikiri hataki kura ya gavana na huyu Kirema mnaona hapa hataki kura ya nini. Mimi nataka ya mjumbe na Ndikiri anataka ya mjumbe.
na hakuna mtu tutatukana. Tunataka watu washirikiane, wafanye kazi, kwa sababu kila mmoja wetu alipigiwa kura, lakini lazima mtu abebe mzigo wake. Keba molingero kura kama tamolio lwai. Eli barabara ile chicha kucheka ndo kadiliata. Na ni chako cha mjumbe akadiliata. Haito kuwatalera ndo babole kabo tekuigwa. Lazima tufanye kazi pamoja. Na ende na kutuge. Na mbunendile, uchambani ikodile, no kageto ruma babu ibo bwaja na punishment ya bakura. Na kinyilia bomo ugambi. Ote mtoto kudoge watu. Na ote mtondo enda mtu oni anteneo. Bombije nterumana. Ibombije nkaria mantu jakwa. Nankare tie buri, toro karia nkara. Toro karia Oro karia nkara etikagwe. Kwa uja jange bukaigwa na itaisha. Kila kwenda maendeleo ndene buri. You are welcome bwana PS Wangeni. Na tongoria boba kaunti ya Meru bariti yao kiri kiatho kia wandibwa mite mwitho na yuwa ntulele tima ubori. Kiatho kira ki utongore tu PS wa State Department na Stima Alex Washira. Na aramite nkuluki ya ngiri mirongo Ithatu ya andi ntere uyu. Uketika gote mamete. Bure norona na ni otuto ile tuendete. Ni kuongerereka na bure ongerereka. Noguo tugiona kunina ngaragu. Tando Kenya twina ngara. And one of the issues mona ginya dole kia batoguo ageneze Kenya shilling. Ni ate fururio witu wa Kenya. Tutireho ni irio cia. Kiripotera Weru TV kumabore mbeta wa Kelvin Kimathi. Musiasa mugambe imanyara muthenya wa umundi nabandite muti muthemba wa mugumo kireke barogia showground teresia gitoro irenjira ya gucokaniria bantu bau ne nyuma ya mugumo uria wae munene muno bantu bau kwithirwa ukigwa mweri muthiru akere manyara na ugite giutite na buria engi methiritwe magiciriria au kireko gwa kwa muti uyu augite thainogu ne kuonania mwisho wa asiasa makuru akiuga riu ne bindarenda Wanjeru kwithirwa ire siasani. Ujoni mugambi manyara mwandiki munene kiama kia Ambassador atongire bangi kwanda muthijo mugumo nyuma mugumo jo mukuru gukuka na kyo gitumi ni giki kiama kia Ambassador na aja tuli issue ground ki mugumo jo wakukira jo munene muno jo bukuona nyuma yetu aja na mugumo jojo na arwire intuku ya kwanda miti tugatwije twande mugumo aja na thaito kwanda mugumo kenda yo replace yo akukire na tuchoke twire Amiru uyu kire antu bauga mugumo yo akukire yo maanisha uongozi wa Mheshimiwa Kawira Mwangasa ngavana Meru County kabwetite kuthira na ibali aja bali mantu jau na bauga Kawira atichoka kairi aikwa Senate lakini Murungu alingabia mabia we Kawira achoka kulingana mugambi manyara na kiroti mwebia baugite nandi kukuka kwa mutejojo ni kuonekania kwino tongire buthiri na nadatutite kutongire bubori buketho bukitonya mugumo jojo kuki number 1 no ntubo kuru ukeja uteka mugumo jojo no kuona miri yonde ni orire na kwou mugumo jojo kalete ankurukia miaka 500 yu akuka yuebera no ntubo kuru ndienda kuga kiri viongozi vitwire uongozi ne Meru na bakurira ku na ibo bana nde bakwanua ojo mugumo jojo rakukire kenda jwa nduki imbithi kanya kwa twandite mugumo jo mwithi kenda tumanisha nduki imbithi nerejire kujukio nene itongere tu Mheshimiwa Kawira Mwangasa abara banire bondi bo baiji na kinya bange bakana Mheshimiwa Kiritu Murungi akalita siasa ne miaka 30 akurira ku na kagiti gakinyire kawe kakwana na kuma kwana agasi last year uti mugumo jongi wakuka yo jore jiro ko kende jo manisha Kiritu naranire twana kauga ke mumero wonde bedre beta yale kukaribisha nandi utongere Weru tone motuja Meru jikura ntu barali pokara itene and maybe they think poverty could have bekara omono corona even all the MPs bakimba kuda bakengama nganga up against the governor nande it is their time utuga SNG uga by 2027 ukeda bukiona motuja Meru siasene
which is good. Tuga change is as good as arrest. Tuga mugumo yo joko kino okuru. Kinyoja uteka milioni de kayori ni kwatore ni uraya thira. Ande nyakore asiaza bakwa atini urana bakuthira. And in 2027, as they have said, I want to confirm that this county will have new faces. No tutakwenda kuchoka nyuma kairi twete na mbere. Kethera muntu akwenjoy utongeria na murungu amwangithia gwa mwangithitie. Nere murungu ibwega na mbere kwa device yantu bangi na tukarebwega kenda tumba gukuria no ntu twakaro tukiona the similar faces. Miaka 40, miaka 50, what are we doing to the upcoming generation? Indi amna bubu irombora kingavana Meru kara mwangaza ni gutigiria kuwatithia antu bonde kagita gakaro na kirera jairi nikenda kuona kaunti Meru ekwithwe na thiri kuwatithania antu ba bonde no ntunande urachokirwe murungu ria jairi kenda tugwatithania ko mweshimwa kawira mwangaza kanya kare o itha ici kajukie kugwatithania a Meru bonde kinya barabara roya na ugwe barete akue uti muntu kwenda kurona muntu ungi na itu ariti na uganda na ugo komba ngugiji na kinyo ugatorombaira no ntugo imbisho kreito murungi no ugira atengirwi muntu imuka wakawinda engirwi bishop itu gwetikiria kweri engirwi bishop na uto abandira mutijo mweru anarua nitukombanisha Nyameru kuketha kwina matongire ja Meru berigire kuona mutija Meru ja MPs ja MCAs ja senator. There will be a change in 2027. Nkiripotera Weru TV Beta Muthuri Muriuki. Atongoria kuma kaunti ya Thaa ni matirimanite kiri mambura ma ubandi wa miti mambura maria maratongoretio ni mwandiki munene obishini ya minister munene niwe URETERI Rono akiaria mamburani ma gavana Muthomi Njuki na akanitie akari kwenderia iwanda cia majani nko akiwaga antu maengi metushaga ni kama kurethia kana ni kama kuthira makirethia Njuki muthitoni na mwishoni makarikiriria na kubebia makara na kurenga miti na uretie ma MCA gutigira maukurukia watho wa kuringa marubuku obebia wa makara nikenda kubonokia mithitu Bantoni Boy mubunge gitonga murugara na ugiti ni wega no ntubwa thirikari kwishiriria montu megie ubandi wa miti akiugaga ni wega nikenda gutigira riera nirikubonokua Irina gichunche kia 26 kwa igana kia nthi irairi na miti kaunti ya Thaa ni imwe ya kaunti iraitetheretie Kenya anene kiri kiroto gya kuigwa irina nthi ya gichunche kia 30 kwa igana iri na miti ugikinya mwanka wa 2032 akiaria kia thoni kia wandi bwa miti gya kaunti no kira kiruthiritwo kienini kia michetho gya Kathwana mwandiki obichini ya minister munene URETERI Rono na kinyiritie kwirutaniria kwa thirikari ya Rais William Ruto kiri wandi bwa miti na mworoto wa ukinyaniria kiroto iku. By the decision of His Excellency the President, our son who comes from here, Professor Kithure Kindiki, gazetted this day as a National Tree Growing Day. He said the exercise is part of Kenya's landscape and ecosystem restoration program towards the growing of 15 billion trees. Kiathoni weku ara gavana Muthomi Njuki atangachite ati kuma imunthi gutire muntu agaetigirwa gutega miatu iremani akiugaga ati antu baraba nyangagia miti na kubeithia makara baebithaga na wira ya utegi. Kitambo ujue nini inaendelea, unaona makaa ikishuka kutoka juu ya mlima na ulikuwa umeambiwa ni nini? Ni asali inatolewa. Ningependa kwa sababu ya kuzuia the future kupiga marufuku leo uwekezaji wa miatu na activity yote katika milima yetu ya Thaa County. Nkuruki na ringite marubuku wendia bwanku kiri factory cha majani. It is no longer sustainable kuchoma majani yetu na kuni, kwa sababu ile energy inahitajika kuchoma majani ndio ikuwe ile standard inatakikana. Tutafagia hii Thaa miti ishe kabisa ili tuweze kuchoma majani. We must look for a different energy source for processing our tea rather than wood. Let's work together for a greener and more sustainable future.
Go green with Arvin. Thank you. Barana bo babithagia machuo kana maungo ibauritio bachwe njira yingi ya kutheria minda. Noe mubunge wa gicigo kia Tharaka George Gitonga Murugara augite ati na jukitie kiroto iki kia thirikari kia wandibwa miti na urito ara akathithia mbere wira ino ndeni ya gicigo giake. Kama sasa tumeambiwa tuko 26%. County Commissioner, in 3 years we should be at 50%. I have taken it upon myself. Coming Saturday, the entire Tharaka constituency, we have tree planting day on Saturday in all the 5 wards. I will take it upon myself personally to panda miche kwa vile tumelaunch leo. Ariuria Governor Njuki biathota bibi bia mianka iraika thingatira bithiurukage na ichigo bire bithatu bia kaunti no kenda kinya bio biwatithwa mwankiojo wa wandibwa miti. Lakini next time bwana Governor, nafikiri tutadevolve hii tutoke hapa ili tuende Tharaka pia tupande huko hiyo siku ingine tuende Mara na ile ingine turudi hapa Igamba Ng'ombe. Sisi kama watu wa Tharaka Nithi County, ile muhimu sana ni kuwa tunapanda miti. Tuachane na kukata miti unless it is necessary. Imwe ya miti irayanditwe kiathoni giki ipejanitwe ibanki ya Transnation Sacco. Tutagetete kubanda miti milioni 1. Right now tubandite a big number ningotiga tuli over 100,000. Omunde tukobesha na miti 5,000 na ikabandwa kuri antu mari kore mutaranga kila pahali. Na kuundeni ya gicigo bunge kia Tharaka, munini wa chancellor wa University ya Tharaka Professor Kinyua Muriungi natongeretie wandibwa miti cukuru ya primary ya Irunduni irawe amwe na minister wa ukaria Professor Kithure Kindiki bathomere. Ikambugire munde nonto president wetu na twere ruthara kwanda miti bwa mbere mboya rundu ni nchongie nkatho nonto ano kaumo wakwa kegwate rundu ni primary utigwa ndivisi wa Tharaka University munthi. Kinyua aruga ati University ya Tharaka ni rutaniritie kugwatira wandibwa miti nterino. Itwaretire miti ingi mbere yagao rundu ni primary miti ta 5,000 na mteto kwanda miti ta 1,000 na as a university itunenkerete machukuru maingi muno miti ma in the neighborhood na tukenderea kunenkanira miti. Ariuria athomi mwanya mwanya bachokere chukurira bathomagira gutetheria kiri wandibwa miti amwe na kiri maendeleo mara mangi machukuru. Ba fundraise pande miti ta batu kwanda bake machukuru nonto generation ino tukuthomithie ndio ni tugatigira ria tukaritaya kuringana bantu ganagia Murungu akwayaga kithomo nonto number 1 gwitethia, number 2 gutethia antu babangi. Thaino Tharaka University itwandite miti more than 10,000 trees in various primary schools na secondary schools. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na Minister wa Urimi na Ndethia niwe mithikari nturi na kinyite kaunti ya Samburu ne bagwatanirite na governor wa kaunti inu na tongoria mangi kiri ubandi wa miti uruthite na mbere nthi ngima muthenya wa umundi ni kiri ngwataniro gatagati ka ministry ya Urimi na migongo ya rithi ciazire nturi na ugite gutuguku kwina umbandi umunene wa guciarithia irio imingi iria ona iyo ciumba kuri wa nthi ngima. Nimefika hapa kumwakilisha kutoka pande ile ya executive kuungana nanyi katika shughuli ya kitaifa, shughuli ya muhimu sana ambaye tunaadhimisha siku ya leo ambaye ya kupanda miti katika taifa letu la Kenya. Muthenya wa umuthi Akenya ni matirimanite guntu na guntu Kenya yonthe ni kenda kubanda miti iri ntuku iria thirikari ya nire tarutha ni kenda Akenya maomba kubanda miti nuntu bwambura iria ithite na mbere kura. CS wa Urimi mithikari nturi na tongoretie akari kaunti ya Samburu kubanda miti ino ntere inu kiringwataniro gatagati ka rwang'irwa Urimi na ntura cia guntu kuria kwithagirwa kuri na umu. Kiarie na ugite ni maganite ta mawaziri o muntu kaunti shire kumenyera miti iria mibande na gutigira miti ni kubandwa. Na kila waziri amepewa kaunti mbili.
sile atakuwa na monitor, sile atakuwa na mpango ya kwenda kuhakikisha miti imepandwa. Mimi nimepewa kaunti ya Samburu na nimepewa kaunti ya Makueni. Nongerete thirikari ya Rais Ruto ni kwibanga kenda gutigira ntere ino imbumu ni guciarithia irio iminge ona itigweterera mbura na irio iria ikegana ona ndengima. Tuelimishe watu wa Samburu, tufanye kazi pamoja, because the potential in Samburu to feed itself and grow enough food to feed other counties and even for export is enormous. Rentore ariuga kwina mibango imingi muno iria ekubanganwa kiri rwangirwa urimi ukurukira thirikari ya Kenya Kwanza na kogu antumegwa mibango taino makathungira kirio nikenda matethekaga. Hiyo mkisikia mpango wa serikali wowote, tafadhali tuingie hapo ndio utasaidika, sababu mwito wa serikali hii na vile rais aliweza kuchaguliwa alisema sote ni mambo ya bottom up. Bottom up ni kutoa watu wale wa chini tuweze kuwapeleka juu, na mipangilio yeyote ni target yao ni wananchi wa kawaida. Tunasikia fertilizer subsidy program, wananchi wa raia. Hii mambo ya program ya drive, weka wakulima pamoja, wapee pesa wakuze nyasi, nyama yao tununue, tupeleke aweze kupata pesa kwa mfuko wake. Tuko pamoja. Tunaelewana watu wa Samburu. Hatuonekanya tunogoke banini tukadhino akonengushoka na Nteto Nkoroki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana uite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Kadhu. Yes. Eza. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakuragera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinyenduke ne kana supermarket rere ya kwenagwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. This
soccer season. Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Okari nkugwatie ogeni tukithie na mbere ntoni cietu ni ati Rais Ruto na uritie nthi cionthe kuthingatira watho wa kuringa marubuku bururu utumiri wa plastic ni kenda kubonokia riera. Rais aritie arubicini cia ngwatanirio Kimanthiguru nteresi ya Gigiri kiri kurugurwa kwa mukondo wa Ithatu wa kamiti ya gutongoria kuthiria bururu utumiri wa plastic. Ni bari ya nyumani acokire atongoria mambura ma ubandi wa miti nteresi ya Makendo kaunti ya Makueni. Mbele ikinyithia kuanda miti kaunti ni Makueni, Rais Ruto na rokere ikaro kia ngwatanio ya Kimanthiguru ya kwariria kuthiria plastic UNEP ikaro ne Gigiri aja Nairobi na kigwatithania mambura ja ntukwaniro ja wandi miti na ikaro giki. Rais na ugire riera rikethiro rikiagirithwo bubwega nthiguru cionthe cietikaniria kuthiria utumiri wa plastics. Every year, more than 400 million tons of plastic waste are produced globally. Of this, 23 million tons find their way into rivers, lakes, and oceans, and less than 10% is recycled. Across the world, 46% of plastic waste is landfilled, 22% is mismanaged and becomes litter, while 17% is incinerated. If we hold our laurels and do nothing, we will produce more than 1 billion tons of plastic by 2060. Agita na mbele, Rais na shokire atumana kiria thithinto amon industries bethugania gucura ntere ingi iretishe gwikara into bio kiri bondi kana maratasi ja plastics. It is now time for investors, multinational corporations, and technology companies to shift strategic investment to reduce their plastic waste footprint. We call upon producers and innovators to rethink plastic products and packaging to reflect the principles of reuse, refill, repair, and repurpose, for exploring alternative options such as non-plastic substitutes, alternative plastics, and plastic products that do not have negative environmental, health, and social impacts. Na kwikarikana watiri kwi mwakerejo 2017 thirikari Kenya neringire marufuku utumire maratathi ya plastics rinya nkoroki mwaka mothiru bunge Kenya yakorokire watho bwa kurigiria kirindi kwithira gitumira maratathi ya plastics kuntu kuria kuna ndoje. Many of the environment treaties that have been agreed upon in the past have gone to other destinations, which is something we value. But because UNEP today has grown and we need some grandchildren here, and one of them is going to be this treaty once it's agreed upon. Kigomano kia kamiti ya kuthiria plastic in the Grow Nation thenakio na gichonko Intergovernmental Negotiation Committee on Ending Plastic Pollution ikio kiabithato kwithirwa kiithika aranandi kuna bingi biri bitigere mbere the Nation citho cikie jamwe na wikira kirore mwaka juju kinyokinyira muthia. The ambition for the zero draft is a welcome signal that the world is one step closer to ending plastic pollution, one of the biggest contributors to the triple planetary crisis. I commend the committee for your inclusive approach and incorporating the views of diverse stakeholders. This draft is a product of true environmental
multilateralism. And Africa is a continent of natural resources that can be used for planet-friendly alternatives and substitutes to plastic. Friends, the coming days will be crucial, and it's in your hands. Nke reporter Nteto TV kuma jake ngine kineke mshusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Rere binda ria gukuria kanaga kabeshi mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi na karete nthi na Patrick Mutembei uria uri igweta riri nene ria gukuria twana twa tubishi na njira ya gitene na nibaria Patrick akwithirwa agikatha banene njira inu ya gwithirwa agikuria ciana cia tubishi tene ekiringithanagua na njira iria itumikaga ntukuni ino na ugite nkinyagia mitaratara imwe ya gitene ni maumbite mitesha neri ya kiregutana na ntuko ino ne bari augite ta gutumira wembe rumwe untu uyu kana mutaratara uyu ne ubotete gutesha ni ruwa bururu. Turi igite nere ntano cia tona totwiji na iji njeshi ntano cia Kimiru yumbukite na mutani na weti ungi indi ni Patrick Mutembei uria ejike ni baba ingita sabusabu mutani ali nkumantere ni isia Igembe kaunti ya Meru na Kenya iri onthe ni untu bagutana na njira ya untwire tiga wari muthaka umwithi Marieto mbeto Patrick Mutembei aka kana sabusabu ni oni mutani we nkuma kuundene Igembe South ate Igembe South yake Kenya musimo tieno gwetagio tieno ntitana waya Masai waya Samburu waya Turukana kuuri etore yako ni nene muno yatumire mpaka cibitari onto ya utanera wakwa indironere asiari baba ingi bendete Kimiru sana na reto atana Kimiru mbere tona asiari kwa tuwe ibakulalamika mno bibi utumapenda batano thungu kundere yero bari taro thungu nebora rewe mde bachokia umbere unebo asili ya bari chache mwana ngirita Ithatu ibibi atumere nde bagira sibitari ariku sibitari ibo kuona tano yongo ngo botanera intano etaratibu ngwete giote mwania bokoya bosabea bokona kila kitu iko sawa kipate hata kimila sasa mbele kwani no tu kingia lakini no tuzeto tana na kidoine tutugomba mosiari ni ana nkurete au ndo kwa nana belde banko ndo tano ipate na mbere kabisa na mbon pate no tana ana beto kianine na pate ari muntu wendi bobo sana na ate sumbra anto saiti no ndo mbere number 1 economy ne thogire mwanka vai wetie muntu ngrise Nteto tana kianine ate ona mbesa ira goma thai pate eto rese ngirita Ithatu binge bira bya nyumba to gutatu na bio na ntano cieto ni cia Kimiru ira pate otumira ntano cieto cia Kimiru na ntano cieto cia Kimiru mwana ukumayande no wakaoindra mwana tiba suanza okebange bonthe nyuntu bakubunda ngugi ni jia gutana pate ariuga ingugi ya sekondi nkai na buni nyuntu bagukaria ngugi itathu kwintane thondekete akwa we njanjari ne nture ni athimba kanuni na gukwethia gitiria kinandi kenda gutigira ntane igukorwo na njira yagirite indi yagitene gutina wagibu anthoni ta uria kuthugana irua na ntano cia gitene ibo kuona mwana we ngwete mugwatwira atukara katani nonto intano ne Kimiru anto babengere ona cindano ire bubajubu kikero ikamuntwana uko mani cindano ire tikwethera Kimiru ikwethera ne akudiereria mwana ate cindano ira nonto mwana omono tano citie mathaya tandatu nani mwana ntana second ye haleluya iso kwabate kanto mukaiwe haleluya tonempara kanto mukaiwe haleluya orera bonwe
Dennis Mugendi, Weru TV, Nturene Anjarine Adhimba, Wandini ya Kanuni. Yembe South, County ya Meru. Minista wa ngwataniro ya East Africa niwe Penina Malonza na tongoretio bandi wa mite milioni 10 kaunti ya Meru muthenya wa monde ya karima kithoka magwatanite na ikundi ciengeshi ya kumenyera mithito ni makoria minista gwitikiria akari kurima mithito ni makimenyagira miti ino na bo ithiete na mbere kubandwa keria CS Penina na ugite untu uyu ukethirwa ukiraithirirwa ni thirikari ni kenda gutethereria arimi imama bamwe na ogu gavana Kawira Mwangaza atumbire ukinya kire mambura mau endekanya nikawe na tumire county secretary niwe Kiambi Athiru. Tatu, karibu sana waziri. Muthenya wa narua intukwire athuri mutongerio mugongo Dr. William Samoei Ruto egutigira Kenya yonde ikwithwa igitonya untune bakwanda miti ajande na county Meru waziri Penina Malonza no gutumi gutegera untu bubu Harugite mwankira na ndika Ntemeru nyombete kwanda mite milioni 10 kile milioni 11 iraithiretwe kiathurirwa na mimi nikapata bahati nikawa nimepewa kaunti ya Meru, kwa hivyo nitakuwa na nyinyi mpaka tukamilishe miche bilioni 15 katika nchi yetu. Mliweza kupewa kitengo cha miche milioni 11 na leo hii umetimiza kupanda miti milioni 10, imebaki moja na ndio tunaanza. Nakubaliana kabisa na commissioner ya kwamba we double the number. Ndio tukifika pale mwaka kuisha tuambie wa Kenya Meru ndio namba 1 kwa upanzi wa miti na hata saa hii mko namba 1. Ukweli wa mambo, mumepewa milioni 11, mshapanda 10. Sasa mwabekisha moja zini siku moja mnakamilisha. Amna bubu nandi kundi birebi mnyere mwitu bila bikiromba waziri Malonza batigira ntu ibakwe wakanyaga kurima bakimenyera mitiji untu barabu nyeru tu mono jane kikundi ya Kithoka Residents Association bakiwa ntu bubu buketha bwetethire mono kumenyera miti na kinya kuongera irio. Madam wetu Soipani na araugite tutige kwanda irio twambe twande miti na iturandire tukujuria na ndi tukumuromba batwitikirie kwanda kurimira twirio turare atu na baraba tirandite bande kenda tumenyera mitiji tukimenyaira mwito nontu twamitiganiria itiumba gukura nontu kwanda muti tikukwine tumi kwanda kumenyera na gukaria ikukwine kuwiro mbale yakwa na arua ndiromba uzu ndimutongeria taumire ni ibaceco utegera mantu sasa uracakari na turiuga atiri policy ire gwikirwa thaa ici ya climate change itetherie antu baba anda mitiria rira rikariwa kwithira thirikari ne kabaka percent nontu mite une bengire kinya bo beje bare awe karugo kantu kanintini kakubatetheria kwau mantu touga climate change action iyo ezi nandi climate change action. Na waziri Penina Malonza auga bachoka baketha bakaririo ntibubu takita katika raja ketha na machokio. Na mimi najua Wameru mko na kilio na nimesikia. Nimeambiwa kutoka pale kwa forest. Nimesikia ikitajwa hapa na nataka kuambia nitakuwa mwaminifu wenu. Si kufikisha habari, lakini nitakaa katika hicho kikao pia nipeleke kinanga ubanga sauti yenu. Mambo ya shamba hiyo tutaenda kumaliza, ngoje ripoti. Na nikenda kurigithia ntukwidi ndwangicha ki thirikari ona irite thirikari ne peja mbonde nikenda gutigira bonde bakugwata ndamwe kwanda mitiji ntukwerwa rekinya batu antu ba NSSF ukono tena timu ya NSSF
ituire kunjoin minister wa East Africa na ASOS nontu noe urari mugeni wetu mnene wa kuya kulaunch kwanda miti Meru na tukwanda miti yetu na tukendelea kwanda miti this season tukanda miti NSSF ne miti 30,000 ni target yetu. Tree Plantation Day. The basic idea is to just combat the global warming which is happening everywhere. And when we see that the level of water is rising, the number of deserts increasing, the number of trees dying, this is basically our own way of doing CSR towards the nature, because nature has given us many things, and it is our time to return it back to the nature. And that's why we are over here from Life Care Hospitals to plant tree to help in this particular aid on the National Tree Plantation. And we are proud to say that Lions Club International with Lions Club District 411 is proud to be associated with the county government, and also the initiative taken up by our Honorable President, William Ruto, to plant 1 billion trees. We shall carry out this exercise and support the nation in doing this environment. Katika birthday yako, panda mti. Siku uliolewa, panda mti. Siku yenye kulitendeka kitu kwa boma yako, panda mti. Na makanisa msiache nyuma. Nkiripotera Weru TV, Betamo Muriuki. Thirikari ya kaunti ya Meru muthenya wa umuthi ni becanite mbeu cia miti ngiri na magana manana kiri gichugo bunge kiatigane kiri kiatho kira igutongoretwe ni CC wa Kigina Monica Kadhono akiaria na rombetie tongoria ma Meru maicibamu magwatarire nikenda kwithirwo kwina uthie na mbere na nkinyagia urumwe. Mubunge watigania Isimporo Abori onawe na ratongoretie kiatho giki kana mambura otamama makubanda miti gicugoni o kiu. Kaitene kankusanio cia gisiasa cietete na mbere okuyirwa kaunti ya Meru. Waziri Okigina kaunti Monica Kadhono na yukite kanya kawandibwa miti utumiria na kuroria thiri Meru. Burato anda miti twinde turi amwe atongeria bathangatha ward na batu enke represent county government na twena nya national government ya tumi kire woni miti utwanda ne ngwataniro twanda ndene Meru. Woni kire woni it was a prophetic action kana uthithia bororia buratwa bithia ikatwanda peace ndene Meru katwanda unity ndene Meru kobyo nkayukia kanya ka kuga kuromba nene betu bonde bombe kwithira bakiwatanira na murungu amba kwithira turingira kiama kiu kenda tukomba kwithira tukiendelea na nonto tiania centro ethaira irigeri nirema na mitho induntu kunetia rua mitho enethirite kinyangwa muno kirima kia Nandora kira kinya gitumikane akuruba njuri nteke kurite igongwana biao atongeria nende ibaritete mukana kire antu baraba kawatekana bakithukanga kia mitho amwe na miti. Sisi hatutaki kusikia mlio wa power saw mahali popote, sababu power saw inapolia inaonyesha kwamba miti inaumia mahali, na miti ndio tunapanda. Hatuwezi kuwa wenda wazimu kupanda miti leo na wengine wako kando yetu wanakata miti ingine inaanguka, na miti ndio tunataka. Ile kazi imebaki ni sisi kuchunga hizo miti. Ukiwa na miti unataka kukata, hakikisha umepitia ile njia inastahili ndio upewe ruhusa ya kukata hiyo miti. Hatuwezi achia hii kazi watu ya forest peke yao. Waje iwe security ya hii miti tunapanda leo, iwe a collective responsibility sisi wote. Ukiona mahali misitu inaharibiwa, report. Na niko hapa kutangaza kwamba ofisi yangu police tutashirikiana na ofisi ya forest na administration kuhakikisha wale watapatikana wakiwa wameharibu ile kazi tumefanya watachukuliwa hatua. Bareti egitera kururia wandibwa meteti ania centro tongeretwe imubunge otigani Isimporo Abori atongeria baukari amwe na mabisa bathirikari ya kaunti ya Meru baraba iketie meteke machukuru na ntere inge mwanya tia Mekindori na Thangatha. Hii mpango wa kupanda miti ilikuwa nzuri sana zamani wakati wa Nyayo, tulikuwa na miti mingi, lakini baadaye kaya ikasafuliwa. Tusema asante kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa kufufua hii nafasi tukiwa wajumbe na viongozi wa nchi yetu ya Kenya tukiongozwa na county commissioners na DCC. Na leo tumeungana hapa Tigani Central kupanda miti. Na katika Tigani Central tuko na masamba mingi sana. Tumeamua kupanda miti kwa sababu miti ndio kila kitu. Wakati sasa mvua inanyesha. Kama si msitu wa Nyambene
tukakuwa na mvua. Mambo ya destruction ya misitu tuwache. Watu tafadhalini tuwachene. Misitu ilindwe, upande miti yako, na pia tunahimiza sana miti ya matunda for food security. Kwa wale watu wote tunataka, maanake imeanza leo, tunataka watu waje hapa kwa DCC, na tutaweka miti hapa, kila mtu pamoja na wakuu wa tarafa wote watapewa miti hapa. Kirema kietu kantu ito kuanda miti ankolokia miti manatano na dhate tuina miti kuanda mikro primary mukono na inya gaitie awe tawaka moyene dene Thangatha ward na tumia kuanda miti rwari kuhakikisha obura president akuwa kenda tumba kwa lulande yetu kenda tuthiria manto ya mbura enyingi na tumba kuthiria manto ariwa reringi na mwanka tuande miti so bitu karomba na njira enkwe ni antu betu bonde ba Meru county onara uri daga bothirikari ake kuwa nyawe nawe muchianda muti mundene yoku skuru tuande miti kanisa letu tuande miti kenda tumba tethia nthi yetu na tumba kuendelea boya kire miti tumba kwanda nitegerwe na kinyambura yathira nikirwe rui mwanka yombe kwithira igikura ni utukombera kwithira tu ikomba kwithira ikikinya eno batu tutekeyocokera ringi kwanda miti changes ira tukona twena cio cia mbura kurete kugana na kwithira mbura eriura kagita ka tuteterete nonto bakwithira bo tutamenyera riera retu na itobati kumenya mtu atebatinya kugita muti anto betu babati kumenya kugita muti kiremene ya kana ndora yo ni offense na mtu no awatwe. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Mubunge wa Egembe North Julius Itumuni magwatanĩte na DCC wa Ntere inukire gutongoria akari kire mambura ma ubandi wa miti kungi na kugikundi gia Kamashidani Foundation kire gikuringithanagua na senator wa county ya Meru niwe Kathuri Murungio na kio gititigitwe nyuma kire moronto wa kwimbiriria umuoronto wa Rais Ruto wa kubanda miti bilioni 15 ni baria magwatanĩte na gikundi kingi na rietwa AK Foundation ikundi ino ni chumbite kubanda miti ngiri 5 muthitoni wa Ngaya wa ndini ya Ntobetwe na ni baria maugite muntu wonde rokagwatikana akirenga miti ayukirwe itagaria riri ritoria kiwatho. Tariki 13 cia mweri wa 11 thirikari ni atengere ntuku igiri ya wandi bwa miti nthigurune ni kenda ucokaniria rera na kinya kurwa na kiaramo kiria kirumira mwingi itarathano kiumanite na wacia mbura ireretawa ni miti. Ni ara mubunge wa gicio kia ubunge kia Egembe North Julius Itumu atongerete wandi bwa miti skuru ni ya Murungiane primary na sibitari Lare. Tuna bahati miaka 4 imepita tumekuwa na janga la kiangazi na nyumene kuatania na obisi ya Senator wa Meru Kathuri Murungi kana Kamashidani Foundation na Estacat Foundation mwithone Yangaya na utiera bandite miti ngiri 5. Mtajumuika na sisi kuona msitu umelindwa na zaidi kutupatia miche na kuona tumepanda miti mingi katika ile eneo. Nataka sasa kushukuru uchokeria nkatho bara bonde baya nite miti antu betu miti ni uhai ni utoro ni omwana roi nenda kwa tuyokia wandibwa miti na njia maalum zaidi na kutoka kwako nyumbani leo tunapanda kwa huu msitu wao njiulize pale nimetoka huu umati tuko nayo kuna mti nimepanda kwangu Kenya ya njira ile waku sabulogizo ni njira ile ukaunti gajero mwanga Kenya uowe na uoni nororeko norongi kwa hivyo leo kila mtu akirundi kwake kama una mti omba tukwanda almost 5,000 seedlings mwithona yoyo Ngaya na ringi mbue wandi bo miti kenda rera retromba kubwa no the only way to go mwanka tumbe kwa accomplish mission yetu president ira na target 15 billion trees ikwari na indigenous trees mbere la yoga kuona thai mwitho yotiki menso otemete iko na ibononto tuiteka tuikakamwe kinya batwe as a region tumbe ku benefit na drive area kana campaign area kwa andamite kienda tumbo so Ngaya as it was before. Mene na senator wetu wa Meru
tutagetete origin kwanda miti kuringana na uria miti bujaga soni eu tutikaande miti eja kuthukira area twanda muti jote buja area fulani jo andwa area u joja kuthuka mpimise baria miti mitunde buja kwao twande mitunda mwitone jana jo twande engineers je tukwejana ira chegentwire kenda tumbe kumenyerarira yetu na nkuruki na ara miti mitunde kwa andwa anja ki muntu ombe gwikira mbecha mubuko na in the future tumbe gutethania niorira area managers pamatura baurito kumenyera miti ye enyangia bautema miti bakimenyethua uroka watikana kanu kwa kuringana na watho. Hii tunapanda hapa tuna claim the forest mpaka tutarudisha mahali ilikuwa. So tutataka wananchi wachunge kila area manager. Tuko na area managers hapa. Kila area manager atachunga ile area yake imepandwa miti. Kazi yetu sisi kama Nyayo Tea Zones si majani tu pekee, ni pia misitu. Kazi yetu ni kuchunga misitu. Kwa hivyo tunatumia kama tuseme majani ama miti kuchunga nini? Kuchunga misitu. Tunataka sisi kama Nyayo Tea Zones kuadopt hii msitu. Okay? Tutaorganize na watu wa Kenya Forest, tushikane pamoja tuhakikisha kwamba hii miti mnapanda leo tunaifuatilia. Kuitanga kwa miti kwambira na leadership. Kuma kianene ba mitho na kinya community in general. Ndendo bai mishabru ibombe okaria miti ye. Asi miti yo wai. Antu baba tumbete otura baba otura within area ngaya bombete otura no ntu bari area mwitho yoyo ya. Ko tafadhali muntu kombo kwata akiita mutini mwamba. Lumbo mtu encroach waku akaya kauna nyumba eku. Ubati ukaria muti ontoro karasie mwana. Paita ndira ziendelete zile nchi ambazo zimestawi. Miti inalindwa vile unalinda huu mmea wa miraa hapa. Ukienda China kwa mfano, huwezi kata mti hata ukimea katika jengo la biashara. Kukata mti lazima uwe na idhini kutoka kwa department ya forest na ministry ambayo inahusika na kulinda nini? Miti. Ni talia reo sokaniria mwitho yoyo anganya rikenete akari baraba kuwa mwitho yo ni yurari yo kwithukwa ngaya forest aito Ithatu picha changamoto mingi mno kuhusu miti ndina ikaru areto kuini boya mno nonto boto support miti tugiagwanda mwithone na tugwanda miti mingi mno kuikwirwo kunene nonto bakathuri murungi kuturetera miti tugwanda mwithone ira tu ya forest ngaya nikwirwo kunene muno nonto bakwithira ao twainye mwe kwanda musikenda twetu kumurikana. Nkiripotera Weru TV kuma ngaya wadini atubetwe Kiongwe Gembe North mbito Marion Karugi wa Kinywa. Ni wega nontu akona kanya kurumira Nteto cietu riu inkwendere utuko umwega mbitagwa Christine Wanjeru na mwananirie wetu wa mathithio tuko mondi ni Maureen Kome.